Assalamu alaikum туғандар. Жалпы YouTube көршілер жана жалпы малина сүйчүлөр. Туғандар Құда қаласа мынакей бүгін 26 апрель 2024 жыл. Құда қаласа мынакей биздин Маргарита сортундағы көчөттөрүбүз келип жетти. Мынакей состоянияларын өзүңөр көрүп алсаңар болот туғандар. Мынакей тамырлары аябай жакшы, качество мощный. Құда қаласа акыркы партияларыбыз келди. Мынакей көрүп турганыңардай көчөттөргө эч кандай вопростор жок. Мынакей тамырлары. Кимге көчөт керек болсо Құда қаласа күзгүгө заказ ала баштадык. Бул Маргарита сорту тугандар. Кимге дагы көчөттөр керек болсо байланыша бересиңер тугандар. Сапатына жооп беребиз, качество Құда қаласа удум ушундай болот. Күзгүгө Құда қаласа күзгү тигүүгө өзүбүздөн местный адаптация алган көчөттөр болот. Құда қаласа бардык сортторунан бар. Маргарита, Мапема, Маравилла, Паланес, Пшехиба, Полька, Палана, Энрасадира деген сорттордун көчөттөр болот Құда қаласа. Вайолет деген жаңы алып келген сортубузду да Құда қаласа быйыл адамдар тиктик. Құда қаласа көчөттөр болот. Кимге керек болсо байланыша бересиңер. Мынакей состояниясы абдан жакшы. Құда қаласа көчөт алгандардагы нааразычылык болбойт деген. Сапат мощный. Турпагы ылайы менен. Көчөт керек болсо номерлорго байланышып жазып сала бересиңер. Күзгүгө заказ бронду ала баштаганбыз. Бул ошо жазкы тигүүдүн акыркы келген партиясы Құда қаласа.